Your Excellency, dear friends, it's a great pleasure indeed to give you a warm welcome to the University of Oslo. урд нь гаргаж байгаа бүтээлүүдийг дэлгэж харуулж байгаад оролцож байгаадаа баяртай байна. Энэ тэгээд бүтээл цаашдаа одоо олон нийтэд дэлгэгдэж ном бүтээл болоосоо гэж одоо хүсэж байна. Servicenummer hade vi runt där. Монгол бүдээр ажиллаад Монголын талын удаас дүр зургийг хамааруулж байсан. To tell the many stories that can be told, to listen to what the Mongol and I'm hoping for Maria Magdalena Tatar, citizen of the Kingdom of Norway and member of the International Association for Mongolian Studies, shall be awarded with the State Height Declaration of Mongolia, the Order of the Polar Star, decreed by Hokmayan Batuta, the President of Mongolia. Olcsim notakte, bailat baigalte, sain art tumente, soir olamcsilal elbekte, mongolossin erhem hundet jörökileg spattolokvaid, mini bind imich hundet gel utuszent bi guntalatala ilajtili. Mongol sodlalin ertem sincsülgelni acsilhideg bosson enjavtal, mini buchnasni úreg, hamgin ich bair csargalinnek mön. Terni acsárbi cafcagán szanáte, Szájháncante, Horcsintuch Josszig dotogúj meddeg olom mongol hunte olcacs tanilcan. Tednerin acs toszig harjolhár, bi ire dújd inget coglószan odohurte a siglágúj ertem sincsülgelni materiála, basszájn beltgecs, hevlehin kicsecs ucecsbájná, terunt bi dortebelembájná. Tábuhunt ich baigla. Монгол судлалын чиглэлээр судалгаа хийж буй танд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэмж тэтгэлгээр Монгол улсын судалгааг баталж олгов. Энэ цаашдын судалгааны амжилттай Монгол судлалын их хөвнөөр ороод мэд тэтгэлтэй байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халбаагийн бодлого 2020 оны 1-р сарын 24-ний өдөр Осло. Certificate for the Scholarship of the President of Mongolia. This is to certify that Maria Kartlet, citizen of the Kingdom of Norway, who is conducting research in the field of Mongolian studies, has been awarded with the scholarship of the President of Mongolia for studying and doing research in Mongolia. I am confident that your work and achievements will make great contributions to the development of Mongolian studies. President of Mongolia, January 24, 2020, Oslo.